Basta lang pag-travel, basta lang pala. Dude! Reformo, año 1833. Ito yung ano na. Reformo, Puerto de San Pedro. Ina, kaya dagay mo. Yo, ano kayo? Marit ba doon? Tayo dito. Is it still work? Go. Ano? Plastic naman cannonball. Ate Moy. Ha? Plastic na. Hindi naman ganun doon. Pilipino! Hindi ba ganun? Sinalipti kayo. Bastion la Concepcion. Bienvenido de Bastion La Concepción. Bienvenido, mi amigo. Oh man. This is basically the place where they stored the deadliest weapons and the most deadly. Project Armory doon.